Yini kukhulunywa ethuneni? Abantu siyababona bekhuluma ethuneni. Bakhulumelana abantu ethuneni. Mpunga yesintu kanti amathonga ahlala emathuneni yini? Noma amathonga ahlala emsamo. Ake ngiphinde ngibingelele futhi umhlaba wonke nasendaweni zonke la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe igama umlekelelo wakambanjwa impunga yesintu kanti insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba untombizi yamncumela insizwa ziyamkhomba isilona sincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe ikhole likholwa ngenhliziyo engalibhana kancane esontweni ugxamgxama umsathe enkankane lakhala lathi ngahamba lithe selo sithe lathi ngahamba. Angikubingelele ngikwamukeleke nawe ukuthi usanda kusijoyina la kwi-channel yethu la sifundisana khona ngezinto ezithinta isintu sethu thina njenganabantu abampisholo siphinde futhi sicancathane sisodwa bafowethu. Sicancathane sisodwa nje bafowethu sifundisane ezinye zezinto ekuwukuthi thina njenganabantu kufanele ukuthi sizenze. Njengempunga yesintu kusuke kubalekile ukuthi ukuze izinto zakho uzothi mawuzenza esikuyalela zona kodwa ube wenza kahle nawe. Ingakho ngaso sonke isikhathi sibuye sicancathane la kwimpunga yesintu TV ngoba akufanele ukuthi phela sikhulume izinto ezingeke zisisize thina njenganabantu. Kubalekile futhi ukuthi sifundisane nomthetho ukuthi umthetho uhamba kanjani. Sishayelana umthetho ngoba abantu abaningi umthetho abawuthole emuva ekhaya. Kodwa la kwimpunga yesintu TV umthetho uzowuthola na kanjani? Ngeke ungawuthola umthetho ngoba ukhuluma nabantu abadala lana. Impunga yesintu ngeke impunga yesintu ingakunikeza umthetho ikucancatha ukuthi uma uyinsizwa ungahlawulile ayingeke ukehlazweni mawunjalo kodwa uphathe enkulu ifoni le uma uyinsizwa uzalisile kubalekile ukuthi uligcine icala lakho angikho kodwa lapho la ngikhona bafowethu ngekutheni yini kukhulunywa ethuneni? Abantu siyababona bekhuluma ethuneni. Bakhulumelana abantu ethuneni. Mpunga yesintu kanti amathonga ahlala emathuneni yini? Noma amathonga ahlala emsamo. Wonjani umuntu okhuluma ethuneni? Siyababona abantu abaningi sike sibone ngisho komabona kude abantu bekhuluma emathuneni. Uzokhumbula ukuthi ngenkathi abantu befihla umuntu okanye ngenkathi nje besakomlando umzimba wakhe emakhazeni bafike balanda umzimba nomphefumulo kwesinye isikhathi ake sithi umuntu ushonele esibhedlela abantu into abayenzayo bake bathathe umzimba nomphefumulo kokubili bakusemakhazeni uma sebefikile emakhazeni bese baphinde bazokulanda kokubili umzimba nomphefumulo bawuthathe bawuhambise bawusekhaya uma sekufika isikhathi sokuthi ahamba ayekofihla lo uzokhumbula ukuthi umphefumulo womuntu ubanjwa yihlahla elomlahlankosi makumnomzane elomgano makumfazi elomtholo mawukuthi impohlo okanye umuntu nje osemncane uma sekiwa emangcwabeni eseyofihlwa abanye abantu khona into abayenzayo bathi ngenkathi befaka isidumbu bese nehlahla eliphethe lo muntu umphefumulo wakhe nalo baphinde baligqibe ayenziwa leyo nto ihlahla kusuke kufanele ukuthi lihambe liye endlini ngoba ihlahla ilona eliphethe umphefumulo wakhe lo muntu kodwa emgodini kungena isidumbu sakhe kungena inyama hayi umphefumulo wakhe lo sehlahleni uzohamba uye endlini ufike ubekwe khona. Abantu abaningi ke bayakwenza lokho ukuthi bawufihle umzimba ihlahla balithathe bahambe nalo baye endlini kodwa ekugcineni bagcina sebenza njani na umuntu mefuna ukukhuluma nomuntu wakubo agijima ethuneni kodwa umphefumulo wakhe engawufakanga lapha ethuneni engalenzanga lelo phutha ngoba kuyiphutha kwabaningi abazi ukuthi akwenziwe. Njengempunga yesintu ngiye ngithi mina ngiyamthethelela umuntu othe umefihla umuntu wakubo ihlahla walifaka emgodini ngokungazi uma yena ezokhuluma ethuneni ngoba usuka kuveza ukuthi umoya wakhe wawugciba lapho umoya womuntu awuncwatshwa uyathathwa usiwe endlini. Yingakho ubona abantu abaningi bekhuluma ethuneni basuke benze iphutha elifana nalelo bathatha lehlahla elisuke liphethe umphefumulo wakhe baligqiba balingcwaba kanye nawo umuntu
Yingakho futhi uthola ukuthi umuntu manje bagcina sebemlanda khona ethuneni umphefumulo wakhe bawuthathe bawusendlini ingoba ihlahla babekade beligqibile. Abantu abayeke ukuthi mabefihla umuntu bese nehlahla lakhe balifaka emgodini. Enye into futhi abantu engifisa ukuthi bayazi, uma kuthiwa umuntu udlulele esibhedlela sathathwa isidumo sesuke emakhazeni, ayikho inkinga mawukuthi nizoqala ngokuthi nisifihle isidumo bese nihambe nolanda kahle kumphefumulo ngoba abantu abaningi bayiphambanisa la. Uthola ukuthi manje bazokulanda kokubili bagcine nalo ihlahla sebeligqiba. Kanti uma ukuthi mhlawumbe nizosifihla isidumbu bese niyahlela nihambe nolanda umphefumulo wakhe ngeke ihlahla nisalifaka lapha emgodini. Iyona futhi into efakazele ukuthi ihlahla aligqitshwe emgodini ngoba uma kwenzekile nafihla isidumbu kuqala niyakwazi futhi manje ukuthi nihambe nolanda umphefumulo ihlahla ningasaligqibi kodwa nilithathe nolubeke endlini. Aligqitshwa bafethu ihlahla uma kade nilande umuntu umphefumulo womuntu sekufika isikhathi sokuthi angcwatshwe kodwa ihlahla lakhe kufanele ukuthi lingene endlini lihlale endlini ngoba iwona umphefumulo wakhe loyo enothi noma kukhona okuthile nifuna ukukhuluma nikukhulume lapho kuleyo ndlu enisuke nimbeke kuyona, hayi ukuthi nihambe niye ethuneni ngoba ethuneni kuhlala isidumbu sakhe. Kodwa ke phela ke iliba nalo kubalekile ukuthi nilihlanze libe lihle ngoba liyisikhumbuzo elinikhumbuza bana yena lo muntu, linikhumbuza izenzo zakhe zonke ezinhle ubuqhawe bakhe njalo njalo uma kuukuthi lo muntu ayekade eyiqhawe. Ingakho kubalekile ukuthi iliba ulenze libe lihle ulihlanze kahle lihlanzeke ngoba kusuke kulele umzimba womuntu okade eyigugu kuwena, kodwa hayi ukuthi nithathe ihlahla nilingcwabe nihambe nokhuluma emathuneni. Cha, lokho kusuke kungafanele ukuthi nikwenze. Ngimpunga yesintu mawufuna ukwazi kabanzi ngokujulile ngalento esiyikhuluma ngoba thina besikha nje sikhe endaweni eziningi. Mawufuna ukuyithola kahle landelana zitholela incwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile. Iyatholakala ezitolo, iyatholakala noma ngabe kuphi ngoba siyakwazi ukuthi sikuthumelele ngeposi ngisho kuthiwa uphesha kwezilwandle iyafika qathatha. Bakhona abaphesha kwezilwandle esakwazi ukuthi sibathumelele yafika kubona. Ake sithi ke nje impunga ngakhohlwa kodwa phela ukusubscribe. Phathi bakala nje yini njalo bakalele iqiniso lobulungisa. Phathi bakala nje yini bakalele iqiniso lobulungisa. Nangethatha amantamilo wathatha ikomiti yepolitiki wenika bazanjina mafuta